amaro chu tu na an lo man le enge publicity kan pek dana hi chuan enge anin puwa cha na le kum tlua na an effort an chhuan hi chuan ain mil lo ka lo ti pui dewa Ming chu Daniel Zui Tuanga ania o tu na hian ke ma poina ka lo ngai lu te me bodybuilding chungchang soi karon tu ma chu chu headline tu na ya bodybuilding show te nimin lama an thangin ka ria chu mi chungchang chuan tlema zong han soi ve ka du ke ma poina ka lo ngai mo le nge association ang chi te po ma kan son theina tur nia ka ria tang kha han soi han tar lan luk ka du masabira chuan Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram nuaya mi anin ka ria chu ngatinge association anga anlom katia chanchu hetlai hi state sanga district sanga ni tiangkhan association te kan nei to amar chu kalphung dangpon lo nei ni mei thea ka se sual po ni mei thea amaro chu he news vel le an background vel kan hu thei chon Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram ti ani chu keimang idana chon federation anga anin enge upgrade ahunin ka ria chu how to te poinom chuan lo ngei tu na lo mangula in lo mang to po ni mei thea chuang chu he tu na district sang ten association te anon nei to khatiang khan amairo chu tu na mi Mizoram kan ti bi ka hi chu federation anga oma hun to in ka ria chu ta chon aizol bi khian kha association kha kan nei lo in ka ria chu bokin chu a federation anga atel om tak don chuan aizol association te po khading ve me ta se chu federation kan ti na chana chu thana tam tak tur ne ama sabera chuan kan bodybuilder ten khatiang federation ina federation dang han zom le na kha ol sam dona chu ania amar chu association ani chung kha chuan hetlai federation dang han zom theina kha omlo amar chu federation waya khan alom char doni chu hetlai pro level kan then theina tur kong thatak turani in ka ria chu tikhan tin adot le na chuan Mizoram chunga po tikhan a state level amo a state association level ang khan in el na te po thenga chumi in el na chu mangchuan tikhan district sanga tha than su mangkhan tunak kan host tak ber Mr Mizoram te po hi kan thlang the nin alanga chu a competitive zual don boka khatiang atop le top mo khatiang hanin el nang chi kha chu midang te tan po enge kong kong kha alang har sa deuhlek me te tai han thlen na kha amaro chu khatlai kong a thlen chho theina kha hlu zual don bi kani tuna chon he kan han enta federation ang level anga du ain el theinang deu kha ani hal ringot ta chu amar chu hetlai association level district level khan engamo criteria ta se chumi ale peka chuan hetlai tuna kan show hian ron theita se mo khating kan enge hetlai IFBB league kan ti ang station hian kal thei se chuan a thale in ka sia chu midang te tan po a challenge sanga tin bodybuilding lama te po a thale as well zoki anon chuwa pha theina tur kan tran le na zual na tur ma kan son theina tur kong pakhat nin ga sia chu hetlai in ke roi na kha laina pakha mumel takin thei se a tho metin ga soi tong khan federation dang te po tiang khan enge an nuaya ni lawin amar chu federation dang zom khan mo hetlai entinan pro nuaya federation zinga te po hian khatiang min recognize ani chon lu lekha ul sam doni amar chu khatiang association tanang kha chuan federation nuai tanga ti chon lekha angai do na ni chu lai chu ka riat thiam dan ni chu amar chu soitong khan kal phung fel le khatiang league le pro level channel kal theina turang mumal takha kan lo nei po ani me the chu kan lo nei lo chuan chu mi kong chu siam thatangai ani in ka ria tina dot le chuan hi ka ngai poimo hlia tuna an just le hemi association of Mizoram an pani te hi chu an hroi tu jinga mi te hi chu ka hril to chu mainstream media hian an mainstream media hi an lo angai ni tuna te po hi YouTube te po enduro lawa tikhan LPS1 endu tan ti ni me amar chu ke ni phai te tan chon
han en ngai na lo hrim hrim ani chu chu ani heta enge apoimo te meu mai min an LPS te po an lo po pha zual theina tur te po ani nga amai ro chu han ngei to cheng teila bodybuilding bi ka hi chu mizowa hi chuan kan la ngei san lo le kan enge publicity ma mo lu tu ka ni publicity ka tin chan chu kan publicity tampo le clear tuan tam don tin clear tun tam po le ngai lu tun tam don ngai lu tun tam jon suma tam don ti na ani mai amaro chu tu na an lo man le enge publicity kan pek dana hi chuan enge anin puwa cha na le kum tlua na an effort an chhuan ni chuan ain mil lo ka lo ti pui dewa chu wang chuan publicity chung chang hian kan than hari apoi moin ka ria association shroi tu te po hi nga hi tuna chuan kan simber kan ti to chuan YouTube pani chuang te po chu ani broadcasting ho ne na in link na po kan nei ni poina mar chu khami tala an publicity han nei thei tur khan kan publicity kan chan chuan recognize a hlole zol don ani ti kha kan sei du chan chu hey IFBB sorry Mr Olympia te po kan rianga ani amaro chu Mr Olympia de chu hey pay per view ringot po zan khata en man sang riat le ti ni tingan sum an la lu nan sat berani amaro chu khatiang kha chu enge pro to ni enge headline main show ai tak tak po kan pay per view khan an la lut ne mani amaro chu khatiang han ti tur kha chuan Mizoram Zim te economy niam sia chuan angai na lom lo ani amaro chu sabrama chuan mainstream media a theilo hrim hrim ani ma te pon ESPN nen te po hanin thunzom te po an tu mani amar chuan steroids use le enge khatiang thil abuse thil vel zong zong awang khan legal thil awang khan mainstream an broadcast theilo zo kani amar chu Mizoram ma chuan hei mainstream te po kan la broadcast chu chu kan van nei na tur le he opportunity hi kan lak thiam na tur anin ka ria engma tu na hian pan publicize turin legal issue engma lom lo mainstream po tu tempon YouTube lama te po ani nga khadiang ka chu wang chuan mainstream kan pek chhuat tam le min en tun tamanga sei po tam dona chu chuan min an ngai lu zualanga sponsorship te po tamanga chu chu enge etlai kanin fiam mi te tan khan suma tam le zual don ani ti kha kan sei dua amaro chu tu na kanin sen som na tur zong zong te kan effort chho zong zong te le kan loman le enge kan ma hun zel kan career hun turang min pek theina hi chu ala be tham le ni chu mi poimo ma chu media hi ni media lama kan tran kan la ngai he athi kom rum thina Miss Mizoram te po kan te amar kan soi huai hoya Mizoram pu mangin an ti ni chu teng chuan heta an ma ni pon enge media shan te pon ne ka teng kan an thalak nal tak tak te tin channel te pon ne tu na hian association hian YouTube channel te po hian nein ka shelawa tin hei voina po thalak han en tur kan tuma thalak fia tak ngel po hi mu turom lo ni hetla in khel.com hian anon da chu teng te po chu hey screen lian en pe a pher hian a pher vek me ni chu teng khop chuan exposure lama hian kan nu fualin ka ria chu wan chuan hei hi ka bodybuilder pui te zong zong tan kan soi ni se mi pui te ria ta hen kanin phauza le na sat zual hi angai ni ti kha kan soi mol dua chu nakin kan kal le sel tura te po ni ta se exposure tha kan du ni chuan hetlai broadcasting how te ne na kanin zom na te po cha ngai me the ni lo pon deal siamin o heta YouTube pa te po chuan ni se chuan channel pa ngai po chuan ni box setting te po na sian tir thenga ani lawa chuan federal association hian keima ni po hian kan kal the lom ti in te kan an ma ni pon streaming device po an pe chok the ni lo point teng kan YouTube pa te pon ti thein ka ria kha tin hei Mizoram sarkar te point la support em chu kan van nei na anin ka ria chuan adot lia chuan o sei tong khan mizo abiking an bodybuilder te ma kan son le in ka ria chu mizowa chuan hetia ka soi wang ka thabere ti na ni lawa mar chu ke ai tha tak tak ve kan ni tin tu na loman dong tu zong zong te po enge kalompui ma son zel turin ka du saka tun ma kalo critic ve na thina chu kan
conditioning a hian kan la thatok lo hi ka ti thina amaro chu tuna mi ser Mizoram kan nei to ho ang hi chu conditioning a hian an trafilor lak thina ni chu ei ka hriat to ang chia chuan uldrina te kan tiang chi te mo ka tiang ho kha amaro chu atop 1 2 kha tiang chi midang han en khan top 10 ang chi te po conditioning a hian kan lan hu fol in ka hria chu lai chu ni atin conditioning ina akal pui chu dryness ani chu mizo train kan soing kan ro lo mo tui tam tak chu stage kan on lu ta kan han show amar chu kan la stage ready lo ni mo 7 weeks out car sari vel lane cut emo khatiang prep turang mai khan tui kan on hold na sa to kan la hold na sa train ani chu wang chon katla tui kan flash out na kong ate po kan nge kan improve le in ka hria chu nge kan mason na bulpui tak ni in ka hria atin sai sa te po kan tun ma ngai to chuan asai sa te po hen kan lian chho tel ne chu thil tam tak advancement na wang te po ani nga tuna kan mu thei china chon nge ama chuan kan khatiang kan advancement te po alan hiam wang ani theya amar chu tuna chon he cemetery kan ti kha kan mu to ni nge headlight ke lower thabok upper thabok khatiang kha kan mu na sa to le in ka hria chu a tha le in ka hria ma son na ani in ka hria atin muscle density or muscle maturity kan ti hi pual rin a boka hi an soile teila ani tha ka te mi zo a chon ama tluka nei thain anom lawang chu headlight kan in contest kan prep thiam dana zir te po ni ngatin kan training re lawa te po in nga the ngatin kan muscle enge upat dan le upat lo dana te po ati theo me chu tiang chu ania amaro chu mi konga hian ma kan so na ngain ka hria enge kan muscle maturity a hian enge chu kan headlight ka soyang che kan dry to kem kan lean to kem tia po tia khanin na tho ani amaro chu hei kan muangin kan shet thiam dan tu chon tuna po nei Mr Olympian and Taylor Derek Lunsford mo amasal zu alian ani khovela million ber polan yang bodybuilder to chon le ro pang ber sia chon ama chuan en hian ama muscle maturity lo ni khamia khan ya tin he kumma sa in liama tung kuma po a coach mo a thiam lo em wangin ko sa than fu lo wangin ti meng Derek Lunsford po kan mu thei ta lo ani yang kha muscle maturity kha ka chon ka mu lo ani chu muscle density mo in thua thi ne na kha chu ani berang chu enge hetlai kan contest prep kan thiam lo zira te po in ngat viawanga chu ti rol chon enge kai ma ni train dana te emo kan train kan muscle pian dan mangsim sima te po in ngat theo me chu lai chu ani kong en ki ma kan so nin ka sia ma so na tur chu kan la nei tho ka soyang khan kan dryness hian le kan conditioning kan la hei ai hian ma kan son thei ani hei ai hian ma son ni la chuan state level a point atop kan ni thein ka hria kan physics tu na mi ho te nal tak san in ka hria in ka mu genetically gifted kan tiang chi lom ang kha ani tak zet in ka hria chu amaro chu headline contest prep bi ka kanin pu cha da na hi chuan hi ai thale zual zok le ma son na tur biochemistry ani lama te poning hi ai ma son na tur hi kan la nei ani ti hi ke chuan chiang takin kam mu ani chu milai chu ani tu na hian entirnan tu na stage ready an on to na zong sung hi kha entirnan ke ya chuan tu na mi ho po hi beyond 5 weeks out vela nei ta se chu an la thale zual thein ka hria chu milai chu ani tin ka soi to ang kan water kanin kat dana te emo khami kanin carb up thiam dana te thil tam takin nga theo me tam tak chu anti sulfotrin chu ten kan effort zong an chua amar chu contest dona in carb up na te emo khami water flash out na konga khan an thiam lo chuan ron blow up emo an tumang po khan ron nal thei lo thina ni chumi chu ni atin he kan training te po azia so tin ka hria hetlai tun ma kan mu man deuh te thleng khan anin ka hria he gold
color tanning ang khamo amaro chu tu nai chuan kan thato lein ka hei protein te po India thleng to heting te po hi an mangwar le zolila atau chu to ani amar chu lai stage thleng khop tur chuan tanning hi kan ulu ko ngai ni tanning a that lo chuan mani te po Miss Olympia classica te po kan mu kha mo kha ka ani tanning a fu lo chuan kan taksa anal turang po kha anal theilo ani tina dot lia chuan posing po kan thiama ka ka thluk lo vek tur ani posing hi kai chu ka thiam lo amaro chu kaima ni hetlai technical mi ta tanga kan sei the chu posing po ma kan son tuling ka sia enge posing coach te po hi kan roi tur te po lom kherlo me thea amaro chu experience nei zok te hian te hi zo she lawila tin midang te po khateng khan experience nei zok te pon in now te hi mi han shil she lawila chu tiang chuan kal roi tur ni in ka sia chan chu chung ka sei posing te po nia vai ho po hi ni thawa an lo chamul huala ni amaro chu posing hian advantage tam taka oma chu kan man thiam chuan kan man thiam chuan vai ho hetlai a state level te pon mani tluk theina chan sakha kan nei tha zol ani posing tia kan hetia hanin ti kwal na lam pangringot kha ani lawa amar chu kan masal poimo lai mi enge just na mutura kan du na lai han expose thiam na kha ani tin viewing angle te po tian ai nang vek lawa tian khan chasan sangin just na an view na angle tang khan point an lo pe me thina chu thil kal phung ani amaro chu tian raw shift te po an nei thota amaro chu ta chuan enge justin te po na an du na lai kan hasal a style nang chi te mutura kan du na lai tura in post thiam na kha ani si ani tlai tholhom loma out of breath in fit lo mel taka in post thup chung si khatianga thiam taka masal han sho thiam na kha ning ka ria mi hey men's physica te po ani in ka ria kan kal sual na chin dia chu in post na le khami emotion na lama khan kan rilru kan pel tu ko amar hetlai kan muscle definition mu tura kan vi te parve lang chi te han mu thiam thei tura enge han show na lai han in post na lai ta kha kan latla cham dewing ka ria chu mi ko po chuan ma kan son thein ka ria chu mi lai chu body build ding lampang bi ka kan soi the ani in ka ria tin soyang khan hetlai biochemistry plus kan nutrition po hian ma son na tur tam takhi kan nei in ka ria chu mi ko chuan ma kan son hemi chung po hian tunang kan nutrition le kan biochemistry mu phak ang po hetiang khopan na la kan om thei chuan ai thale zualin chuang chu han push taila mo ai thale zualang han nei thei taila kan that le tur zia chu ti lampang zongin ni chu ka soi chu kan she thiam thei o me o kha kan soi thei ani mi lo thlir saka wangin ka lo me